ya le dumedisa batokwa le lona setšhaba se ntsheheditseng ke yona number 5 ya ba fihla batokwa. Bishop wa ka topa namane tsa tla di pura pera ha ke ipate mo kana sephako ba topa ba dula fatse ba o padia ka ba se ba go ikatise le teng namane tsa tla sa hata ka bohlale ngwane motho na bona mahlong a hae ho yena go benya gauta wa ka topa namane tsa tla ngwana ba fuye bashanyana bana bona ke sa yo kwala selemo tjatla ke ba yuetsitse wa ka tokwe nkare ke atlo kendi kwala monyako man kwala monyako ha wa kwalwa wena man tshepo kwala monyako bana shaba muga o bona yola e tsokotse nyamatsana ke sa yo ntsha bashanyana bana ba le moshanyana twe wa ka tokwe ne kwa motho itshaba moshanyana afika ga se mo ha kalo wewe pota di tshaba ke ne ke lwetse ka bashanyana bana ke re ke la ka theo sa ke le ba flasha fili mo kana sefako hello bantse mbamba ka bona ka forete mo kana sefako na mali etsetsa ba re kwa ikato entse wa nkentse ke tsho ke tsetse mo kana tshotetse ka tsala mmatlo kwa mbale tsa seponyela batokwa ke ba bokantse la pelela la ka tokwa mmele ka tsewa ka tswa mabitlenyi ha ke ntse ke ba yetsa mo kana sefako le ka le wetsa mwana wa gaitse diaka hore a yetsa di chata yetsa tshepo a yetsa moshanyana o te majaula a le te moshanyana yelwa le fumana gaitse diaka le bitso la haela kereke ke tshwike re moshanyana eno happy ka se sotho ko re ntata bana re ke re tsamaya re le purete batho ba bantse ba re batla ha ke palame le dimo le tshwanetse go ba ke tsaba ka mo le kwa koloi ba shanyana ba ntse ba tseleng mona hello buanye le tle le chance lo ne ba shanyana le tle le chance